سلام تخاتلتنا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تبنيتنا يو كم وترو أب أسرع أسران حمشتن علمنا عمت السلام عمت الرقعات عمت فقرن رقعتن كاب كويناتن ورا كويناتن تدحنا لا عمت كتكونيو كل سبز منه كل سبز بهج اتت بحقنا أحزاب أب كل قرن عالم زلوجن ناب تكبار كل ودي هاي لوتن اتوب مرحتي أب قدمي زلويهم زو سنوا موداتا حدا كابتي أب إسرع إسران حمشتن بفولي كتمات زغل مدرخ انتلو ناي قداي كوينات يوكرين يوكرين راشا الشمس لزخونين أنا بالله نمبر بمولو معرابا وعالم بمنقد يوكرين أنصار راشا زواج على زول مدرخ مالتي أبز قداي زي أب إسرع إسران حمشتن دونالد ترامب سلطان تحريزت قداي كودا خليو نسلام كما تسغلي قلا كبال كله التميديا جن بتعمي ناشنا خروي خيس لزلو نت قدايتن غي ودا كل عينة بروباغندا يمز قبل زلو. Let's start here. انتهي يمز قبل زلو انتهي يزبحل زلو اسكبز نسمع. Stopped the transit of Russian gas through its territory after a contract with Moscow expired. The pipeline was one of the last routes delivering Russian gas to Europe, supplying Slovakia and also Hungary, two countries that have maintained close ties with Russia despite its invasion of Ukraine. Now, Kyiv had made it clear that it would not renew the deal in the interests of. So, زتري وزلهم كابراشا تبجسوا نبي روبا زمت زنبرة استفل عليه مسمارات ناين دادي ويون بايبلاين سنيروم هذا كابوزي بكيف بيوكرين بخلطة من قد غيرو ناب سلوفاكيا ناب هنغاري ناب كالو تاغرات يوروبا زمت زنبرة سبب زغارة بعد ما زغطل زنبرة يوكرين عطي عطولا زي زمالتنا زن هغرادياتن دارقا نقطة بان نحدقا أقالي عطولا مالتيو معركة دين راشا بجنزب يقطعوا له ونهاتو أتاويتاتا يوم زحتروا زلو جن إزين هجرازياتن دما وقلت باناتن أي بإيدنا أي بإجران زكينات زب على زعتوا يكونن على سلوفاكيا نتكيناتون يقاومين جن نتكيناس الاستقامة نتندادي بيوكرين زحلف زلو كم زي ما تسجيرهم للمالتي لذلك غاز انت دايما تي اندسترياتهم سلوفاكيا بزحنا أنا فابريكاتاتنا جرمن كامبانياتنا مخاين أبو ينيرو حسور سلزغنا دادي قلبات دمزون حسور سلزغنا بزح فابريكاتات ناي مخاين ناي جرمن كاويد سراني رابي ربا لذي نداد انت زي لدمات فابريكاتات وتسيتاونت كلوا يكونن كان كامبانيات عطيان خدان بزح شغلة البونات شقر راي قطبا كنتاتم كم زغنا غافلتي so what do we see here a big danger معناته التكوينات بكل مدى قوة سلازمر زلو اتي اوروباويان زحجزوا زلو مرحنا يوكرين تاي قبرالو نتن هاجرات يربا قطباو شجران نخبئس يقبرنا له زغا ምናልባት ንፑቲን ይሃርም ኣለኹ ንራሻ ይጎዳ ኣለኹ ይዝብል ዘሎ ግን ነቶም ዝሕግዝዎ ዘሎ ነቶም ኣፅዋራት ዝህብዎ ዘሎ ሃገራት ኤውሮጳ ይሃርምዎ ኣለዉ ግን ከምዚ ክገብር ከሎ ብናቱ ፍቓድ ዝገብሮ ኣይኮነን ብትእዛዝ ናይ ብራስልስ ዘላ ኡርሱላ ቫንደርላይን ዝገብሮ ከም ዝኾነ ግን ፍሉጥ እዩ ካብ ኣንጻሮም ከይዲ ይኮነን ኣንጻር ዞም ሃገራት ከይዲ ኣሎ ግን ብመን ተኣዚዙ ብኣሜሪካን ብብራስልስን ስለተኣዘዘ ይከም ገይሩ ዘሎ Also Hungary, two countries that have maintained close ties with Russia despite its invasion of Ukraine. Now, Kyiv had made it clear that it would not renew the deal in the interests of national security and as a way of dealing a blow to Moscow. But Russia says Ukraine has shot itself in the foot. This is what it looks like on paper. Lots of zeros on today's spreadsheets, as Russia has not nominated any gas flows through Ukrainian pipelines to Europe. And this is what it looks like out in the field. The pressure gauge stands at 0, no gas flowing here. It's not a surprise development, though. Ukraine's President Volodymyr Zelensky last made his position clear in recent EU talks. So, تقدر لنا بحفشة لحتى نمجددا كل عينة من جديك خيات كم زلوا كل عينة سجمتيك وسط كم زلوا إن رزالنا. Now قبل التي كنت ميتن كباب إسرائيل كنت نشح الجدات قبل الراشة بكل من جد زورة دو مغطى التناتين إن رزالنا زخوني يقول بمن جدنا راشا ترغبت خلاتها وكله كنت قتلوا لنا تطو كنبلا لنا وهياتو راشا عند حرخسيبا تكوينات كنا وحي طبعا راشا كن رمبسون تخينا كل زكا علينا هنقبر لنا ونكلنا حنا نقول خلو لا ماكم يا تولدلا ولا نعنا يقدعنا إذا جدا كنقبرو كلا لنا زبلي دغا في أوروبا زمرتو زلو نراشا ترى يقول يخون بر نحنا ولا أنت تقدانا أجمع يبلون كم قبرينا إيت مايند سيت تحساسبا تسقمتي نزيد مثل زلو let's see نحن دايك قد زلغل أنت عينة توصي كم تغل كريينا جن حفشة زحزم كنا تاتيو بزعبازنا دادي زي أبزيا ونحن تصبت ريبورت Ukraine has shut off the Russian gas tap, that too in the middle of winter.
They had a 5-year transit deal with Moscow, a deal that expired by the end of 2024. Kiev had the option of extending the deal last month, but Volodymyr Zelensky said no. He said Russian gas would not be allowed to flow via Ukrainian land. It's a decision that affects all sides. Russia loses money in gas sales, Europe loses energy supplies, and Ukraine loses transit fees. So the question is, who is the bigger loser? First, some facts. هجي انتايو تحطو بنصور راشا كسارة خمزة لو فلوت يبزي غاز ناتات تشيتو اتاو تقبري اتاو دما نستفل عليه معلا كتاغ ما يقلي بفلاي اتكم زعينت كبيت كوينات كلا اتاوي نفسه كفتاوي اقدا سينت هلو لذي اتي نمودة علامات راشا نمهسايم ديو then it works راشا كاسيوا قولي مغطباقن you always have to have a different perspective راشا 300 بليون ገንዘባ ባንክታት ናይ ኤውሮፓ ዝነበረ ዓፅዮሞ ሓደ ኣብ ልዕሊኡ ከባቢ ልዕሊ 20 ሽሕ እገዳ ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ኣውሪዶም ላለው ክልተ ሳልሳይ ኩሉ ዓይነት ተጻብኦ ኩሉ ዓይነት ኣጽዋር ኩሉ ዓይነት ሓይል እናገበሩ ብመንገዲ ዩክሬን ይሃርመዋለው ኣብ ውሽጣ ክፍጠር ዝኽእል ኩሉ ዓይነት ተጻብኦታት ፈንዮም ላለው ብሳይበር ይኹን ብኩሉ መንገዲ ነፈርትናታ ከምዘይኣቱ ኤር ስፔስ ናይ ኤውሮፓ ከምዘይጥቀም ኩሉ ዓይነት እገዳን ዕፅዋን እዮም ገይሮም ላ ዘሎ ቴክኖሎጂ ካብ ኩሉ ተጠዋቢሎማ 3 ዓመት ገይርለቱ ኩናት ራሽያ ትወድቕ ኣይረኣናን ቁጠባናታ ይዓብሎም በሪ ነስ የለን ስንታይ ማለት እዩ ራሽያ እዚ ሕጂ ገይሮሞ ዘሎ ናይ ኣቕለስ በስ ጉምቲ ምናልባት ነቲ ዘሎ ኩነታት ቁሩብ ከካብዶ ይኽእል ኸውን ግን ራሽያ ድሮ መንገድታታ ብኻሊ መንገዲ ክትፈትሕ ትፍትን ዘላ ጋዝ ናታ ብሰፊሕ ንቻይና ይኣትኾም ዘሎ ምናልባት ቻይና ካብኡ ገዚኣ ናብ ካልእ እውን ኤክስፖርት ክትገብሮ ትኽእል ትኸውን እያ ምክንያቱ ኦቨር ካፓሲቲ እንተመፂኦም ወሲዶም ክሸጥዎ ይኽእሉ እዮም ቻይናውያን ኣብ ከምኡ ዝወዳደሮም ስለዘየለ ራሽያ እቲ ነዳዲ ወሲዶም ዓሽጎም ናብ ኤውሮጳ ይሸጥዎ ኣለዉ ካልእ መንገዲ ቀይሮም ብታንከርስ ገይሮም ናጓዓዙ ማለት እዩ ስለዚ ንግዚኡ ፀገም ክፈጥሩ እዮም but at the end of the day Russia is going to find a way ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ብድሆናቶም ኩናት እዩ ዘሎ ኣብ ኩናት ስለ ዘለዎ ነዚ ኩናት ብኸመይ ክንውድኦ ንኽእል እያ እታ ናይ ራሽያ ቀዳምነት ክትከውን ትኽእል ኤውሮጳ በንፃሩ ንነፍሲ ወከፍ ዘለዎም ዕድል ተጠቒሞም ነዛ ዘላ ሕጂ ግዜ ክሰግርዋ ይፍትኑ ኢንዱስትሪ ናቶም ዝመውት ዘሎ ብመሰረቱ በበገስናቱ ክቡር ነዳዲ ክቡር ጋዝ ይገዝኡ ስለ ዘለው እዩ እተን ንሽተን ገለ ተሪፈን ዘለዋ ሃገራት ዕድል ክንዝቦም ድማ መሊሶም እተን ተሪፈን ዘለዋ ሃገራት እውን ተለከማ ከማና ንዓና እናሓሰመና ጀርመን ንዓና ይሓስመና እንተሎ ስሎቫክያን ሃንጋርን ከንታ ክገብር ዝጥዕመክን ስኻትኩም ውስሓና ከማና ተለኻኺምና ብሓደ ንእተዎ ተጉድጓድ እዚ ዓይነቱ ፖሊሲ እዮም ዝኽተሉ ዘለው تزعبي بايبلاينز تزعبي من جنا يتوز نبرة عسي خايو زي وده قطباسي نيشت اللي كفال زمت زنبرة تاو تلد عسي خاين راشا خمس زغل شجر كم زي الفلوتي ولذي again تيروبا كل نجار نخجبر دلونت كم زلو ولا ننفسو نهرمه شوتين ننفسها نقدر خاب على خاطر كوس كان نهرمك بعلخا أول كمان اللي أبي بعلو قص الناس في عز غيزلو مراحل وسلزي بعلوم قص الناس في ياخذلو نتيكو تبعو شجرناتهم دما نبعث كم زخيد يقبروا له that's it بحفشة بتي راشا قطباناتهم أبي أوروبا يمركز كنبلا ينغلينا أوروبا قد سنتني رويجن كابي أوروبا وتأيجن كنا بروحهم زخلو رينا مالنا أوروبا قد بزيناي راشا ندادي هي قطباناتهم هي وتناتهم كم تناي كلامهم تعمقهم كم زي كل درو Russia has long been the dominant gas supplier to Europe. You have pipelines connecting the two sides. There are pipelines over Ukraine. زتري ودلهم كله كاب راشا تبجيسو بستفل عليه من قد غيره نابت ليان زمت رايو قليو برومانيا ديو ببلبتي بلاك سيز بحال غيرو زمت بتركو غيرو زمت قالو نابت ليان رايو ناب كله كفال نابت ليان عندهم بيوكرين تزعبي زمت ناب استفل عليه كفال عندهم بلعلي بتي ببوع البولند غيرو زمت دما نجرمن نخالوت هكراتن زغلغلت نبر سلازي دارغا بمولا تا اوروبا تبحال بت بايبلاينز ياتتقم نيرا ካብ ራሽያ ተመንጭዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናመፀ እዚ እቲ ኢንዱስትሪ ናይ ኤውሮፓ ኣብ ላዕሊ ደረጃ ኣብፅሕዎ ነይሩ ናይ መወዳእታ ድማ እቲ ኣብቲ ባልቲክ ሲ ብላዕሊ ትሪእዎ ዘለዎም እቲ ኖርድ ስትሪም 1 and 2 ዝበሃል ዘሎ ድማ ብኡ ከዓ ዝሓፀረ መንገዲ ገይሮም ነይሮም ማለት እዩ እዚ ናይ መወዳእታ ኣሜሪካ ዝወልዐቶ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ኣብዚ ዝምርኮስ ነይሩ this is it እዚ እቲ ምንጪ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ዝነበረ እንድሕር ነዚ ሰራውር ናይ ደም ዝመስል እንድሕር በቲኽካዮ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ፋንዳሜንታል ብመሰረቱ ክቕየር እዩ ብመሰረቱ ክቕየር ተኮይኑ ኢንዱስትሪ ናቶም ክቕይርዎ ክኽእሉ ኣለዎም ትሕቲ ብርትዓዊ ዋጋ ናይ ጋዝ ዝምንጩ ዝነበረ ኢንዱስትሪ ናቶም ብምሉእ ክርመስ እዩ መተካእታ ናቱ
بز واغا ذكر خبي كلوني بز أجاب ذكر خبي كلوني نفس وكف زرخبو متكاتنا يزي 10% 30% كسب 4% واغا وسغالو لذي فابريكا ناتكا واغانا ناي ساعات ب 10% توسيغو تودادرنت ناتكا بداك عالم ازي كبيدي مقصب ناتكا نغودلك خيديو من هالبات نشتي مقصب تاني ركاد ما مقصبون كل وكاي كونن بوغير كا بانكرافت سكتاتي خدا سو بجرمن ببزح كامبانيتا بانكرافت زخونا لو ازبال كابزي دبقس كابزي رو تبقس صقما يكونن ازي دما مس غزي نا تفتح زخيد يكونن نا باس زخيدي معناتو متنت كوينا زنوحه متنتي باسا مونغو راشان اوروبان زغبر زلو زقصله متونو دما اتفللي ناتاتهم كناغددك خيديو اموتتا دما اتسقاي اتي شجرنا اوروبا انا باسي خيد مال over Belarus, over the Baltic Sea, and over Turkey. The ones over Ukraine are the most important. Russia has been using them since 1991. Even after the war began, the war in Ukraine, Russian gas flowed through Ukraine. It's a deal that worked for both sides. Ukraine got around $800 million in annual fees, and Russia got a short route to Europe. But Zelensky says no more. He has given up the transit fees to end Russian supplies. And what's the fallout? Well, limited so far. European energy prices are only marginally up. And this is very different from the shock of 2022. Do you know why? Because this time Europe is prepared. In 2021, Russia made up 40% of Europe's gas imports. By 2023, their share had fallen to 8%, which means Europe has diversified. They are buying more gas. هجي ازي تشارتات كتريو خلقها بحفشة انتين نري اوروبا كان من قدي مفتحي كم زرقبه the question is حتو انت مفتح زرقب كايو نتكو دايكا شجركا كفتح زغل ديو مالتي مفتح رقيبه كتبل كلخاسي قطباخا كي غداكا كنتاتكا كي غداكا يمبر يا 30% وسيكا واغا رقيب كاس متكاتا رقيبين تلكا دمو مماتكا زي ترفت خونه قصي لموت حشني خاتبل دل غمبر نكت معبلا يكون كانت ارزا لغاس لذي بمسرته اوروبا متكاتا رقيبه كل حسوتي فيك نيوز حسوتي متكاتا وين دادمتي خلغا قسيل كان طبخا يرمسالو كاب عمد يكونس كاب ورحنا ورح يرمسالو اوريدي ስለዚህ እቲ መተካታ ረኺብና ኢሎም ዝጀሃሩሉ ዘለዉ ምስ ናይ ራሻ ተወዳዲሩ ንቁጠባኦም ከም ቀለም ክቕፅል ዝነበረ ዓቕሚ ንክህልዎ ክገብር ዝኽእል ዲ ወይስ ጀስታ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ከም ኣክት ንገብር ፅቡቅ ከም ዘለና ከነምስል ክንክእል ኣለና ልክዕ ከምዚ ሰብ ብውሽጡ ሕማም እናሃለዎ ከሎ ክዳን እናቀያየረ ዝኸይድ ከምኡ ኢና ንርኢ ዘለና ኤሮፓ ዝኾነ ዘሎ ብውሽጡ ብዙሕ ሕማም ኣለዎ ነቲ ሕማም ክፍውሶ ዝፍትን ግን ክዳን እናቀያየረ ኮምፖርታና ተኸደነ ወይ ገጅፍ ጃኬት ናገበረ ፅቡቅ ከም ዘሎ ኣክት ክገብር ዝፍትን ኣብ ገፁ ሜካፕ ክገብር ዝፍትን ነቲ ዘለዎ ሽግር ንምእላይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ስእሊ ኣብ ቪድዮ ክመፅእ ከሎ ድማ ብፊልተር ገይሩ ክፅብቕ ዝፍትን ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ግን ዩ ሃቭ ቱ ሂል እቲ ፀገም ኣብ ነብስኻ ዘሎ ንሱ ከተሕውዮ ክትክእል ኣለካ በት ንዑ ክገብሩ ድልውነት የብሎምን ድሌት የብሎምን እዚ بعبي اتصاتهم زقبروا زلون زوسنوا زلون زمرتوا زلون سجمات كون خليو ويكنسي بزعبا زبزع كنا زعرب خلينا بحفشة مرحنا فرنساون أبز قدايزي تزاريبني يرس كرس كل السوم زدليو خمس خون كقبروا سلاز دليو. Now, barely 3 weeks out from the inauguration of Donald Trump for his second term, we find out that the situation between Russia and Ukraine and the possibilities of ending that war hit a big road bump. Everybody's been talking a lot in the United States, especially since Donald Trump announced that his special envoy to Russia and Ukraine was retired General Keith Kellogg, and the so-called Kellogg plan that he wrote earlier this year in an American publication. And now all of a sudden we hear from Russia, just actually this morning, we've been hearing some things, but this morning, Sergei Lavrov, foreign minister for Russia, just says, yeah, that's not a go for us. We're not going to play with that. That's not something we're even interested in. So زاد سمعت أنا هنا بحفشة نريد زلنات independent media ونزبلا زلوا مالتيو دونالد ترامب نب كرسي كرشة سلطان خمسة حدث معلتات تعرف الله بزلوا جزء رشا كلير زخانة سيجنال يبولو زخاتي سيجنال رشا كسب دونالد ترامب كسب هجي وقعوي مجلس أيها بنجل بحبو استراتيجيات ناتو بتم لغات ناتو جلجلهم ميديا بو بروباغندا خسر رسالة زغنة ندعو كم قبول وسيدهم أبتتعولان عايزهم كيمتو بتخكلنيا زخونه كم زيل كاتشكو انا غري بالكاني لهم ستريت فورورد ريجكت غير ملوتي كم بلان ولا كو وقع بلان زي كونه بتحم كلا غبوز في تمزلو and he's ready to start moving on. And so to try and unpack what that's going to mean and maybe why Russia's feeling this way, we have one of our absolute favorite guests today, Alexander Mercurius of the Durand, and gosh, just a great analyst and a delight to be around. Welcome back to the show. Well, I'm absolutely delighted to be here, Daniel, and thank you for your very kind words, your very generous words always.
Listen, let's just jump right into that. What do you make? First of all, actually, let me back up a little bit. What do you make of what we've heard anyway? Is the Kellogg plan, and do you think that it's something that would be appealing to the Russians? No, not. The Kellogg plan زبال دما تفلوي لوخناي تكيلوغ كيس كيلوغ زبال تفلوي لوخناي دونالد ترامب اب يوكرين كهوني السود ما حدا بيبرز اف سلز نبر نسي كم حدا بلان غيرهم زاربو زلو قبول كهوني يخل دبراشاويان زبلك Not in its current form, and I think they made that absolutely clear. And I think anybody who thought that it would clearly hasn't been listening to what they've been saying, because Kellogg is leaving open the possibility, or at least the original article that was written in April, and comments he's made since, still seem to leave open the possibility that there would be eventual entry by Ukraine into NATO. And the Russians have repeatedly said that is absolutely out of the question. And again, in that original article, the idea of sending peacekeepers from Europe was floated. And the Russians have consistently opposed any suggestion of European peacekeepers, or indeed peacekeepers, going into Ukraine at any point. In fact, they were saying that this is unacceptable way back before the special military operation started, when it was first floated, as I remember. So anybody who's been listening to what the Russians have been saying would have known that the plan, if that is the plan, was not going to be acceptable to the Russians. Exactly. So comes down to Adalana and times will zello. Wars are fought first through supply chains, right? And during peacetime, the United States military has certain requirements to maintain a peacetime arsenal and peacetime level production. So peacetime production and peacetime supply reserves are much less than wartime, right? And it's because the idea is if some kind of conflict were to break out, then all the existing supply would be used to support the conflict while we spun up production to start producing more weapons. Well, what happened here is that the conflict wasn't with the United States. The conflict was with So እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኩናት ክበሃል ከሎ ኩናት ብፍላይ ወተሃደራዊ ኩናት ናይ ቁጠባ ይብላሉ ወይ እውን ሰፕላይ ቼን እንታይ ማለት እዩ ብክንደይ ቅልጣፌ ኣፅዋርካ ተፍሪ ትኽእል እዩ ነቲ ኩናት ክስዕሮ ዲኻ ክሰዓሮ ዝውስኖ ኢሉ ኦኬ ብቅዓት ናይ ኣፅዋርካ ናይ ሰራዊትካ ወሳንነት ኣለዎ እሱ ዲስካሽን ዘድልዮ ይኮነ ግን ኣፅዋርካ ኣገዳሲ እዩ ኣሜሪካ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ወይ እውን ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ኣብ ግዜ ሰላም እያ ዘላ ኣብ ግዜ ሰላም ተፍርዮ ኣፅዋር ድማ መተካእታ ናይቲ ከተበላሽዎ ትኽእል ዳኣ እምበር ንዓብ ኩናት ክጠቕመካ ዝኽእል ኣይኮነን ራይት ናው ኩናት ኣብ ዩክሬን ይካየድ ኣሎ ኣብ እስራኤል ክካየድ ከሎ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ኣይኮነት ዘላ ኢሉ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ስለዘየላ ድማ ናይ ኩናት ኢኮኖሚ ዎር ኢኮኖሚ ከተታእታቱ ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ነቲ ህዝቢ ነቲ ቁጠባ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ስለዚ እንታይ ኣጋጢሙና ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ንሕና ኣብ ኩናት ስለዘየለና ቁጠባና ናብ ኩናት ከነቕንዖ ስለዘይንኽእል ዘለና እቶም ኣብ ኩናት ዘለዉ ዩክሬን ይኹን ከምኡ ድማ እስራኤል ነቲ መኻዚኖናትና ዚሮ ከትርፍዎ ቀሪቦም ኢሉ ምክንያቱ ብብዝሒ ካብ መኻዚኖናትና ኢና ክንህብ ንግደድ ዘለና ትነፍርዮ ዘለና ዓቕሚ ምስቲ ገጅፍ ኩናት ዝካየድ ዘሎ ምስ ክወዳደር ዝኽእል ስለዘይኮነ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ዓብ ፈተና ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እቲ ሪዘርቭ ዝነበረና ከባቢ ነዚ 3 ዓመት ካብቲ ሪዘርቭ ዝነበረና እናሃብና ኣብ ኩሉ ነገር ቀስ ብቐስ እናተወድኦ ከይዱ ሕጂ ካበይ ክንህብ ንኽእል ወይ እውን ንሕና ኮንዲሽናትና ክንቀይሮ ክንግደድ ኣለና ኣብ ዝብል ደረጃ እዩ ናይ CIA ሰራሕተኛ ዝነበረ not even an American ally, but a country that we chose to support at a certain time. So all of our reserves of weapons, which were all dated, they all had a shelf life, right? It's kind of like when you fill your pantry with canned tuna fish and canned beans. You know, as soon as a snowstorm hits, you use that first because you want to use it up, right? You don't want it to expire. So we sent them all of these dated weapons. That was the first round of weapons that we sent. Well, then, as the conflict continued, we started seeing it as an opportunity for us to test some more modern weapons. So we sent HIMARS. Now we're sending different types of satellites and radio equipment, right? We started sending more experimental stuff, drones, to Ukraine. But we never started resupplying our stocks because we kept producing at peacetime levels, even though Ukraine is spending ammunition at wartime levels. So that was part of the reason the United States started telling Germany and France and Poland they had to start sending weapons to Ukraine, was because our peacetime reserves were used up and our peacetime production levels can't maintain the fight. So we're in this jam. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ መጀመርያ ኣብቲ ዩክሬን ክሰድድ ከለና እቲ ኣረጊት ኣፅዋርናትና ንዑይና ክንሰድድ ዝግባአና ነይሩ ንዑ ንሰድድ ነይርና ስለዚ ንሕና ድማ በቲ ናይ ሰላም መንገዲ ጌርና ነቲ ቦትናቱ ክትንከኦ ኣለና እቲ ፀገም እቲ ኣፅዋር ዝኸይድ ዘሎ ዩክሬን ኣብ ዓብ ውግእ ስለ ዘላ ብዙሕ ኣፅዋር ስለ ዘድልያ እቲ ንሳ ትወስዶ ዘላ ንሕና ንትክኦ ዘለና ዝተመጣጠነ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ዋላ ናትና
ናሽናል ሴኩሪቲ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ጃክ ሰለቫን ከምኡ ክብል ከሎ ኣምፂልኩም ነይሩ ኦልሬዲ ስለዚ ብሪያሊቲ እቲ ኩንነት ካብቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ወፃኢ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዋላ እቲ ናይ ቀደም ስለ ዝተወደየ ሞደርን ዝኾነ ድሮናት ድዩ ሓደሽቲ ኣፅዋር ድዩ ሃይማኖት ዝበሃል ድዩ ሌተስት ቴክኖሎጂ ዘለዎ ኣፅዋር ክንሰቲ ጀሚረና ኣላ ምክንያቱ እቲ ናይ ኣረጊት ንጥቀመሉ ዝነበርና ኣፅዋር ስለ ዝተወደየ እዚ እንታይ ዝገብር ኣሜሪካ ብዙሕ ሪዘርቭ ናይ ኣፅዋራት ዝነበረ ወዲኣ ከም ዘላን ስቲል ግን ሓወት ፅሕተር ከም ዘላ ምስ ካልኦት ሃገራት እዚ ዋላ ንፀላቶም እውን ኣገዳሲ ኢንፎርሜሽን እዩ እዚ ቻይና ኣር ሞኒተሪንግ ኤቭሪ ኢንፎርሜሽን እዚ ከዓ ንኸጋግዩ ንቻይና ይኮነ ዲስ ፋክት ብዙሕ ግዜ ዓበይቲ ወታደራዊ መኮንናት ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ክብሉ ሰሚዕና ኣለና በዓል ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኦል ታይም ሎው ከም ዘሎ እስራኤል ዝበፅሐ ከሕጉሕያ ከም ዝወሰደቶ ወላ እውን እቲ ሞደርን ኣፅዋር ናቶም ከም ዝወሰደቶ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ዩክሬን ካብ ነዊሕ እዋን ስለ ዩክሬን ክህቡ ስለ ዝነበሮም ዳርጋ መኻዚኖ ናይ ኣፅዋሮም ጥራዮም ተሪፎም ከም ዘለዉ ነዚ ንክትኮ ድማ ብዙሕ ግዜ ክወስድ ዘለዎም ከም ዝኽእል እዩ እቲ ሚሳይላት ትክስዎ ዘለዉ ብብዝሒ ከፍርይዎ ኣይክእሉን እዮም ቀስ ኢሎም እዮም ከፍርይዎ ዝኽእሉ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ ስዋይ ኣሜሪካ ሚሊተሪ ዓቕምናታ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ብሓቂ ሽግር ከጋጥማ ከም ዝኽእሉ እታ ንሶም ዝፋጠጡላ ዘሎ ሃገር ቻይና ትበሃል ግን ኣት ኦል ታይም ሃይ ኣፅዋር ተፍሪ ዘላን ኣብ ዝኾነ ይኹን ውግእ ትሳተፍ ስለ ዘላ ድማ ገጅፍ ዝኾነ ሪዘርቭ ዘለዋ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ሪዘርቭ ናይ ኣፅዋር ኣማዕቢላ ዘላ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ዓውደ ኩናት ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎ ከመይ ኢሉ ይለዋወጥ ከም ዘሎ ናይ ሓይሊ ድልውነትን ብቅዓትን ከመይ ኢሉ ይቀያየር ከም ዘሎ ምግንዛብ ከድሊ እዩ እዚ ድማ ብቐሊሉ ሽፈፍ ኢልካ ትሓልፎ ኣይኮነን እቲ ኩናት ኣብ መወዳእታ ክሳዕ ክንደይ ናይ ሎጂስቲክስ ሕቶ ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ weapons laboratories that are scattered all over the country. Some of them they built, so they know where they are. They've known where they are since the Soviet Union, because under the Defense Threat Reduction Program, we went in after the fall of the Soviet Union and supposedly turned those facilities from bioweapons labs into public health labs. Although, these days it's hard to believe anything that our leaders tell us, because they've lied about COVID, they lied about Russia collusion, they lied about the Ukraine impeachment trial, and there's so much more going on in Ukraine that nobody is talking. እዚኣ እትሪእዋ ዘለዎም ሓንቲ ካብቶም ተባዓት ሓቂ ዝዛረቡ ሰባት እያ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብፍፁም ክንኣምኖም ኣይንኽእል ኢና ኢሎም ንዓታቶም ኣሚንካ ራሽያ ከም ዝገብርሎ ገለገለ ዝብሉና ብፍፁም ንዖም ነዚኦም ክንኣምን ኣይንኽእል ኢና ትብል ዘላ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሽያ 2016 ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ንዓዋርሕ ንዓመት ከማን ክኾን ببيت فردن بسليان أتومن كندي كس ببيت فردن كندي كسي فلاديمير بوتين حكيزو راشيا حكيزاتو سلازي مس راشيا كلودت كوينلو تبايلو أنا ويه كتير لما مودتا ولا حنتي رخبناني له شو نايب حكي يحسوه كم زخونن نتي بيت فردنات ناتوم يقول نتسليان ناتوم كما صوارت دقيمة نتسأل وسب دمت اللام كم زتكملو ولا ون جبت زي بلهم كنسو بزعبا كوفيد تمساسالي بتدقاقا محسيوم نعلم ملو حسيوم رغم زي بلو مدهاني نهزب سب اكسبرمنت غيرهم مالتي وصيت نايت زتوهبه كتاب الدماء حساب حجي بحجي كره درو يرر لندي كن بحجي كره مليونات سبات بليونات سبات بحد اكسبرمنت زغونه مدهانيتي بممالو مدهانيتي تستوهبه كتابت زغونه يكون حمام كدحنا يرانه قال اجزي سالسه اجزي وسو كتبايلو بوستر دوغلو يتبال دلبر اكزاكتلي تماسك زغبرو تي اب غزاوت سب كعصو زغبرو قطباتات ናይ ሃገራት ክንደይ ትካላት ብፍላይ ናሽቲ ትካላት ባንክራፕት ንኮና ዝገበሮ ኩሉ እሱ መን ይዝሕተተሉ ኖማል ንዋን ኣመንት ምንታይ ቶም ፖለቲከኛታት ምስቶም ገለገለ ሰብ ረብሓ ብሓደ ኮይኖም ነቲ ህዝቢ ስለ ዝቐፅዎ ስለዚ ክንዲዚ ደጋጊሞም ዝሕስቡላ እንተኮይኖም ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሓቂ ይዛረቡና ኣሎ ክትብል ፅላለን ተለካ ጥራዮም ዝብሉ ዘሎ ንዩክሬን ተመሳሳሊ ከማ ገይሮም ኣታሊሎም እቲ ህዝቢ ገጅፍ ዋጋ ከፊሉ መንእሰይ ናቱ ከሲሩ ተቆጣባት ሃገር ብምልኣ ተረሚሳ so do you want this ደጋጊምካ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከምዚ ዓይነት ምትላል ኣብ ህዝብኻ ናብ ሕብረተሰብካ ክመፀካ ዲኻ ትደሊ ወይስ ካብዚ ጉዳይ እዚ ኣርሒቕካ ክትለ መብዛሕትኡ ሰብ ነዚ ሓሶት እዚ ምትላል እዚ ካልኣይ ግዜ ንኸየጋጥሞ እዩ ዝደሊ ዘሎ and that's for a good reason ፅቡቕ ምክንያት ድማ እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ኣነ እዚ ቪድዮታት ዝገብሮ ከለኹ እቲ ሓሶትን ምትላልን ፅቡቕ ጌሩ ክርዳእና ከም ዘለዎን ዝደጋገም ግን ኩሉ ግዜ መልክዕ ቀይሩ ሶፊስቲኬትድ ኮይኑ ይድመፅእ ኤግዛክትሊ ሓንፀብ ርያ ኣቢልካ ክትፈልጦ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ንስኻ ተኣምኖም ሰባት ወይ እውን ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ምሁራት
ተዋሳእቲ ደረፍቲ ገለመለ ብመንገዶም ከም ሓቂ ኮይኑ ስለ ዝንገር ዝኻ ኩሉ ዌል ፕላንድ ስለ ዝኾነ ኣብ መፅሓፍቲ ትሪዮ ኣብ ዶኩመንታሪ የምፅዎ ኣብ ኩሉ ክእመን ዝኽእል ቦታታት ቀሺ ከም ይዛረብ ጳጳስ ከምኦም ዛረብ ይገብርዎ ንኤቭሪ ክፋል ናይቲ ሶሳይቲ ዌፐናይዝ ስለ ዝገብርዎ ከቢድ እዩ አንጻሩ ቀልጢፍቲ ተራሰብ አንጻሩ ንክኸይድ ግን ብተደጋጋሚ ነቲ ምትላል ብተደጋጋሚ ስለ ዝጥቀምሉ ድማ ሰባት እናጎርሑ ይመፁ You see such dishonesty when it comes to the history of Ukraine. You see dishonesty when it comes to the Azov battalion, which is funded by the US and NATO. I mean, you can find pictures of them online holding up the NATO flag and the swastika, and at the same time, their own emblem contains the black sun of the occult, which was a Nazi SS emblem. And it also contains the sideways, lightning insignia of the SS. I mean, this is on throughout the Ukrainian military. You can see that black sun of the occult on their body armor, even on the female soldiers who are paraded in front of the world as being, such an example of Ukraine's. ብሓፈሻ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሓደ ካብቲ ዓቢ ንዓለምና ፍሉይ መድረኽ ናይ ንቅሓት ዝፈጠረ ክንብል ንኽእል ኢና ዋላ ካብ ዩክሬን ዝሕዝን ስቃይ ተጋጠመ መዓት ሽግርን መዓት ወለዶናቶም እንተኸሰሩ እቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ግን ሓደ ዓቢ ንዝመፅእ ህዝቢ ዓይኑ ንክኸፍት እቲ ዘሎ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ማኒፑሌሽን ይካየድ ከም ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ዓቢ ፖለቲካዊ ለውጢ ዝፈጠረ እዩ ምክንያቱ ቢልዮናት ገንዘብ ህዝቢ ኣሜሪካ ናይቶም ታክስ ፔየርስ ተወሲዱ ንህዝቢ ዘይኮነ ነቲ ኩናት ንክህቡ ድሕር ዘይብል መንግስቲ ከም ዘለዎም ነዚ እናገበሩ ድማ ከም ቅዱስ ነገር ነቲ ህዝቢ እስኻ ፀገም የብልካን ንዩክሬን ጥራይና ክንገብር ብምባል ዝወሰድዎ ስጉምቲ እቲ ህዝቢ ገና ከምቲ ዝድለውን ትሕርቃኑ ኣይገለፀሉን ኣሎ ምክንያቱ ነቲ ናይ ብሓቂ ስምዒት ናይቲ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለ ዝዓብጥዎ ክዕበጥ ስለ ዝድለ ኣገይን ንሪኦ ዘለና ኩነታት እውን ትክክል ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝገልፅ ኣይኮነን ግን እስቲ ይቕፅል ኣሎ እቲ ድራማ ግን ርእሲ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እስከስምዕዎ European Union. We have this big row between Fico and Zelensky, Slovakia and Ukraine, over the gas transit from Russia, from Gazprom, transiting via Ukraine into the European Union, specifically into Slovakia. Money which Ukraine gets paid for, by the way. Gazprom pays Ukraine for the transit of this gas. And the narrative is that Zelensky wants to cut off this contract with Russia. But obviously Zelensky doesn't do anything unless he has orders from high above to cut off the gas. And the question is, why? Who is giving these orders and why? I imagine it's the EU. شوف بزعباتي من زيلنسكي نزي نمرحتي أوروبا ويونتن هنغاري زبالة سلوفاكيا زبالة نايندادي عدلن مولدوفا زبالة زغورت انزلوسي مني زوزولو كابيد مزولو تتزاز امبر بعلوكو قبرو زغلاي كونا نزبلي. Maybe it's even forces above the EU. They're telling the EU to tell Zelensky to cut off the gas deal with Russia and the gas transit to Russia. But why? Why do they want this to happen? Is it about completely cutting off any type of Russian energy to Ukraine? Is it about creating an energy crisis, an energy war? Is it about inflation, causing prices to increase? Why do they want that? Why would they want that, the European Union? Does it have anything to do with the United States and Trump? And Trump's requests that the European Union exclusively, well, I don't know if he said exclusively, but buy more LNG from the United States or else. شوف مني زقد زلو انتاي تمخنيات راشا زخون اتاو نخيتركب دي تقند علامة ويس ناي تعات كينات تخفطرو مو بوكيروم نكونترول ناتو نمسفح ويس بأمريكا استعزز ذا كوني خل مغنياتو أمريكاويان زيادة ندادك شتو سلو زلونا بأوروبا زخون يكون كابراشا زمت نقر نكتعات ومفتات لذي كابراس لذي يكون تتزاز كاب أمريكا زمت ذا كوني خل كلهم زم انت تعزل علم زلو كلاتهم نتبزل لهم يوم كلاتهم ككوننت كقاطم زغول يوم وكم تيور غير كخم قمت غير كايز تكزل لمبر بمولهم تخلو زلهم يوم كوينهم تمغنيات نسو كون تخلو زلهم يوم. He's going to place tariffs on the European Union. What is going on here? Why are there forces above Zelensky ordering him to cut off the gas transit via Ukraine? Well, the first thing to say is that it is to some extent an inference that there are forces above Zelensky, because of course he's claiming it's his decision. He's sovereign leader of a sovereign country, which is Ukraine. He makes all the big decisions, and of course a sovereign democratic country, sovereign democratic country that is Ukraine, and he makes all of these decisions because it's the entirely correct and proper thing for Ukraine to do. After all, you can't have the gas of your great enemy
the opponent, the adversary, Russia crossing your. So yeah, Zelensky ማለት joke ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተል ዘለንስኪ ዝበሃል ፅንፅዋይ ዝኾነ ጆክ ዝኾነ ሰብ ምዃኑ እዩ ዝንገር። ምክንያቱ ልኡላዊት ሃገር ከም ዘላቶ እዩ ዝፍክር። ልኡላዊት ሃገር ተለካ ዝደለዮ ሰብ ዝደለየ ኣፅዋር ታንክን ኣፅዋርን ክበካ ይውዕልኒ እዩ። ልኡላውነት ናትካ ቀደም ሸጥካዮ ኩሉ እቲ ሃገርካ ዋላ እቲ መሬት እውን እንተኾነ ካልኦት ከምዚ እውን ክውንንዎ ምዃኖም ካልኦት ኮርፖሬሽናት ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮፓን ክውንንዎ ምዃኖም እዩ ዝንገር። ምክንያቱ እቲ ኩሉ ዕዳ ዝህብዎም ዘለው ኣብ መወዳእታ ብምንታይ ኢኹም ክትመልስዎ እንታይ እዩ እቲ ሕጃ ኮላትራላት ከም ዝተባሃሉ መሬትን ኩሉ እቲ ፀጋታት ናቶም ዘለውን ንዑት ሒዞም እዮም ዝኽእሉ ልቃሕ ወሲዶም ስለ ዘለው ስለዚ ዘለንስኪ ዝውስኖ ነገር መብዛሕትኡ ግዜ ብኣፉ ንኸምስል ኢሉ እምበር ብምሉእ ብድሕሪ መጋረጃ ካልኦት ዝእዝዝዎን ካልኦት ዝዝውርዎን ጉዳይ ዳኣ እምበር ንሱ ዝዝውሮ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለ እዩ ዝንገር። Since Russia's full-scale invasion of Ukraine. And I wonder what Russians are thinking now about what's happening, about where their country is going, and what they're hoping for in 2025. So, ኣብ ማእከል ራሽያ ኣብ ሞስኮ ናይ ቢቢሲ ሪፖርተር ዝገበሮ ፀብፃብ ነይሩ። ህዝቢ ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ 3 ዓመት ናይቲ ኩናት እንታይ ይሓስብ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለው ንዝብል እስከ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና። ስለዚ ሰላም እዮም ዝደልዩ ኩላቶም ሰላም ክመፅእ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል እዮም ዝደልዩ። ብኸመይ ግን ከቢድ እዩ። I hope the war will end ይብሉ ኣለው። The most important thing is እቲ ኩናት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ጣውላ መፅኦም ክፈትሕዎ ኣለዎም። እቲ ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ ኣብ እውን እቲ ኩናት ክቕፅል ኣሎ ክንስዕሮ ኣለና ዝብል ባይ ዘ ወይ ክንስዕሮ ኣለና ዝብል ኣብ ዩክሬን ኢኻ ትሰምዕ እምበር ኣብ ራሽያ እዚ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ እዮም ዝብል ዋላቶም ህዝቢ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣለዎ። ግን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኣብ ኢዶም ስለዘይኮነ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣፅዋርን ገንዘብን ፓምፕ ይገብር ክሳብ ይጓር ክሳብ ዘሎ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ስለዘይክእል ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ። I want the war to end. Yes, everybody. ኩሉ ሰብ እቲ ኩናት ክውድእ እዮም ዝደልዩ። ከመይ ጌርካ ትውድኦ እቲ ኩናት ግን እቲ ዝኸበደ ክብድሆ እዩ። This is also a clear statement that ብሓፈሻ ራሻውያን እታ ሕቶ ክትሓቶም ከለኻ ብዓወት ናትና ክውዳእ እቲ ኩናት እዮም ዝብሉ። ስለዚ again ህዝቢ ሰላም ከም ዝደሊ እቲ ኩናት ክውድእ ከም ዝደሊ ቅንጣብ ዘጠራጥር ነገር የብሉን። ምክንያቱ ተራ ህዝቢ ካብቲ ኩናት ይኸስር እምበር ኣይከስብን እዩ። ውሑዳት ሰባት እዮም ካብ ኩናት ዝኸስቡ። መን እዮም ንሳቶም ከዓ ኣፅዋር ዝሸጡ ካምፓኒታት። መን እዮም ንሳቶም ከዓ ኣሜሪካ እዮም። ኣሜሪካ እዮም ካብቲ ኩናት ዝኸስቡ ዘለዉ። ምክንያቱ ኣፅዋራቶም ብሰፊሑ ይሽየጠሎም ስለ ዘሎ እዚ ኩሉ ገንዘብ ተዛዊሩ ናቦም ይመፅእ ስለ ዘለዎ። ስለዚ again መብዛሕትኡ ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ ንሰላም ድማ ይመነም። ምክንያቱ ካብ ኩናት ረብሓ ስለ ዘይብሉ። እዚ ግን ሓደ ኣርእስቲ እዩ። ነዚ ነገር ሰላም ይደልየ ሰላም ክመፀኒ ይደልየ ክትብል ከለካ ካልእ ኣርእስቲ እዩ። እቲ ሰላም ከተምፅእ እንታይ ይግበር ብኸመይ ክብፅሕ ይኽእል ግን ካልእ ኣርእስቲ እዩ። ሕጂ ሓደ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ክንርኢ ከለና ብወታደራዊ ዓይነት ጥራይ ኣይኮነን ትውግእ ዝካየድ ዘሎ እንታይ ዳ ካብኡ ዝዓቢ ሓደ ቁጠባዊ ኩናት ድማ ተፈኒዩ ኣሎ። እቲ ቁጠባዊ ኩናት ድማ ስምዕዎ ኣብዚ Russia has rejected key proposals floated by President-elect Trump's team to resolve the war in Ukraine. The Kremlin dismissed ideas like delaying Ukraine's NATO membership and bringing in European peacekeepers. Russia's foreign minister called the suggestions unacceptable, showing just how far apart Moscow and Washington remain on resolving the conflict. And this isn't just about Ukraine. The U.S. is navigating critical ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ እንታይ እዩ ድሕሪ ኢልና ሓደ ካብቲ ፕሮፖዛል ኣብ ወርሒ 4 ቢሉ እቲ ኬፍ ኬሎግ ዝበሃል ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንጉዳይ ዩክሬን ገይሩ ሓፂዎ ዘሎ እቲ ሰብ እቲ ሓደ ፕሮፖዛል ኣቕሪቡ ነይሩ። እቲ ፕሮፖዛል ንሱ ዘቕረቦ ድማ ተቐደም ኣብቲ ቦታ ከይተዋህቦ ከሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ናብ ኔቶ ምእታውሲ ብ10 ዓመት ገለመለ ንድሕሪት ክደፋፍዎ ከምኡ ድማ ኣብ መንጎ ፍሪዝ ከምዚ ሓደ ባፈር ዞን ገይሮም ናይ ኤውሮጳ ሰራዊት ገለ ከኣትዎ ገለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። እዚ ነገራት እዚ መጀመርያ እቲ ኩናት ስለምንታይ ተበጊሱ ክንብል ኢና። ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ኩነታት እቲ ነገር ከይሸናኸርዎ ከለዉ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክራኸቡ ስለ ዝኾኑ እዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ክራኸል እቲ ሚድያ ድማ ደይ መደይ ኢሉ ንዶናልድ ትራምፕ ኢጎናቱ ክሓርሞ ክፍትኑ እዮም እንታይ ክብል እዮም ፑቲን ይንዕቆ እዩ ክሰምዖ ኣይክእልኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ገለ መላ ይግድሶኒ ፑቲን ይንዕቆ እዩ ገለ ኢሎም ነቲ ኢጎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ብምትንካፍ
ኣብ ካልእ ቴንሽን ክወስድዎ ነቲ ኩናት ክቕፅል ከም ዝቕፅል ክገብርዎ ኩሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣብ ኩሉ እዮም ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢሎን ማስክ ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘሎ ኢሎን ማስክ ንዕቆ እዩ ኣትሒት እዩ ዝርዮ ገለ እናበሉ ነቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩና ዝምድና ክበትክዎ ብጣዕሚ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዛ እንታይ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ብሚድያ ጌርና ኣብ ስምዒት ክንእትዎ ንኽእል ኢና ዝብል ስትራቴጂ ስለ ዘለዎም እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ናቶም መፃወድያ ይኣቱ ተኾነ ኣያቱን ክርአ ኢና ምስ ግዜ ክርአ እዩ ሳቶም ግን ክኣቱ ዝኽእል ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ከምኡ ዝመስል ዘሎ ኦኬ ድሮ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እቲ መስርሕ ናይ ኩናት ይቕፅል ከም ዘሎ በዚ ክንርኢ ንኽእልና ብሓደ ካብ Ukrainians woke up on New Year's Eve to yet more air raid sirens. The early hours of the morning in Kiev were spent repelling another Russian attack. Multiple missiles, drones and threats of an incoming ballistic missile were reported, with at least 2 explosions heard just minutes later. There were no reports of casualties, but there was more damage, both in the city and elsewhere, adding to the destruction already caused by this. زنتاينا نسمى زلنا درو راشا عبد درو نايت حدش عمت ون انتخونت متقعتنا تطو كم زي بلد سلازي ات متقعتي زخوني قوت هدراو قصعتناتو تطو كبل كم زي كونن زيادة كمان انصار نيتو زقبر بدهوتات ወይ እውን مسحابه መንጎራሽን ኔቶን ዝግበር ዘለውን እና ንሓረይ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ ዝናበይ ገጽ ከይድ ክኸውን ብኩሉ መልክዕ ክርየ ክፍትና መጀመርያ ግን እዚ ጉዳይ ሪጀክት ገራቶላ ራሽያ እና በሉ ሸንኮለ ዘብሎ ዘሎ እስከ ክንርዮ ክንፍትን exactly what is happening. His New Year's address, Europe must stop being naive. In his New Year's address, French President Emmanuel Macron didn't mince words, delivering a bold warning to a continent trying to keep pace with rapidly changing global dynamics. With the Ukraine-Russia gas deal now a thing of the past and tensions heating up in the Middle East, Macron painted a clear picture. Europe is facing mounting security threats and can no longer count on others to step in and protect it. So Emmanuel Macron بتدقاقامي متنقطع يذهب زلو نيروبا أب dangerous أب حدا قنيا زخوني بوتا يبتسح زلا تخذ زلا قعزو دما تعام فتحي ذاته زلا دما ناب صبق كوز دا زغل يكون ناب حدا قا ناب زقدد ناب زباس حدا قا كوز دا زغلي يزبل زلو معناته ناي security تسقمنا أوروبا بكل من قدي بده غين ولو ناي ساعات عبي security problem كفترة خلو نايزي استفلا لي قبر شبراو متقعتا بأوروبا زر زلو كم دما أتي وتهدراو عقبناتها ننفسها كتكالا خلو زي تخل درجة مهلاوا أمها كالوت هجرات أمريكا نابنت نعو كم بكوت تقيمة من مليسان أوروبا نبز جدد حدا توزدت الرخازة لا جديدة ناوت توزلا نزنا جرزي أستوعي لا مفترق ساب زي رقمنا له أوروبا irrelevant أدلا إنه زي بلو بحماق زودغة سلطانة تبعه له قلة مخانيز نجرزلون we already see this thing نزنا جرز already نريال نابكد معيننا هذا صبوك طبعا زنبرة صبوك سلطانة زنبرة حبرة سب بقصبت نمريد قص كور نريالنا and this is going to be ما أسكم زخيننا أوروبا قداي ما يبي أما صحفت كنا ببين نازي كتاباتها تبصبون يروم نحماق زخدوا وحدات إيرانا أبي أوروبا ترايسي enough example سالو غريخ زبال هي وابنة تالو غريخ مستقل تسقمو دحان زمسل زلو كابتي أوروبا زغزع جزلي the moment كابي أوروبا أنت توصل يرو غريخ تحكينا كونتات متراين يرو ساكن ديك لولاوكم كقات المخالة جد أجي نعتقدهم شفافينهم يقدوا له تكون هاد كن ريال لنا متأنجز يدوسده متى نشجر كوني so the question is أبزخوني أوروبا خن كان إذا فيديو تريد لها please be careful إن كعت اللي نايو أنا hope أي بحكة الساقبر إرترا زخوني يقول له تجارة تكون هاد كفي تحسب بزقلت فمن جدي plan بيخ جبرا بإرترا أبي إرترا غيره جزادي خجز نبر نمت أيودي كدلادل جل نجار كجبر خلاله تسب هنياتو زيك كنا تعتزيك ألطيف مفتوحة تدي رخيبو دونالد ترامب متى مفتوحة تزجر وأوروبا حما غورا دعاء كود كخمس غلو زر ملكتات له ده جرمن تودع على لون كأوريدي بورصها طرف ترايز لك كمانياتو بزي جرمن أوروبا كل الكات زاروا يدخلنا لعلي جرمناين كتعات أفضل أوروبا على كتب لا يدخلنا لعلي جرمناين هركوت أوروبا وعلى كتب لا يدخلنا سلزي بحكي wake up call يزبحال زلوجن again مكتتالا قداسي نتغطت لنا مت ريبورت نبينا 2025 تعمى قداس تعمد كتكوني. He stressed the urgency of Europe standing on its own 2 feet in a world that feels more unstable by the day.
referring to recent events like the conflict in Syria, election interference in Moldova, Georgia, and Romania, and rising terrorism across Europe, Macron made it clear Europe can't afford to outsource its security anymore. The latest events in Syria, the manipulation of elections in Moldavia, Georgia, Romania, and terrorist attacks in Europe and in our neighboring countries show that our security and the proper functioning of our democracy. بعفتش إكزامبلات يرلو أب سوريا كميلو هذا منقسي أب هاتير جزء كودق كيلو على كل دما أب رومانيا بهالحجر استراعينا ديمقراطي أو دقاير يرلو نساتهم دول ودولو بتحر مجارجة نتي مرجع نحن زين دليم سبات كم زبروت جيرمنا أم مولدوفا كم ترايا بجورجيا كم ترايا مزول زلوا بعفتشة انتايز بزلوا ماكرون أب رومانيا تزبي أنصارنا تنسيز بزلوا تزبي أكلنا نيتو كونك النيتو كم دليت كندرولو سلازي دلي صار نيتو زغون سب كمرصو مريصوم أب جورجيا نتنا أوروبا حنفشفش كتولهم زدل زنبر حيلي كي حكار دي بومو أم مولدوفا دما تهزبي أنصار أوروبا أنصار نيتو خيد قريب خلو شواويهم نسوم زدلي وسب كم زمرس كيروم سلازي انتايز بلزلو ماكرون حزب أوروبا نقهلو مالو እቲ ኤሮፓ ዝበሃልውን አንጻሮም አንጻርቲ ኤሊት ይኸይድ ከም ዘሎ ነቲ ህዝቢ ዘጠንቅቕ ዘሎ ዝመስል እምበር ነቶም ኤሊት ዘጠንቅቕ ዘሎ and this is what we see ኣብ ጀርመን ንሪኦ ዘለና ንበዓል ንሱ ስልጣኑ ከመይ ተፈንኪሉ ኣሎ እቲ ህዝቢ ነቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳን ምትላልን ስለ ዝሰልቸዎ ካብኣቶም ክእለ ናብ ካልእ መንገዲ ክናዲ ክፍትን ክደሊ ይዘል ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ እዚ ጉዳይ ናይ ሰዓት ተዛዕብያ Christina, I think it's already a liability for him. Inflation in Russia is running at 10%. The interest rates, the bank announced, will stay at 21%. As you mentioned, manpower problem is pretty severe, so severe that Vladimir Putin accepted an offer from North Korea for tens of thousands of North Korean troops to fight on Russian territory. He doesn't have much leeway. This is not a popular war, and it's not going to get better for him. So I think he's already facing a lot of internal pressure, and he wants Trump in because he thinks that time is not on his side the longer the war goes on, and that's why, of course, it's important for Ukraine to be able to continue to fight. I also want to ask you about just that, these North Korean forces. So them ዝብሉ ዘለው ኩሉ እቲ ዘረባ ዝብልዎ ዘለው they know exactly the answer ምዃኑ ታይም ግዜ ኣብ ጎኒ ራሻ ምዃኑ ግዜ ዘይብሉ ናይ ግዜ ፀገም ዘሎ ምስ ግዜ ጉዱን ናዓበየ ክኸይ ዝኽእል ኤሮፓ ዩክሬን ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ዩክሬን ኦልሬዲ ናይ ግዜ ሕቶ እቲ ሓገዝ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፅእ ጠጠው እናበለ ይመፅእ ኣሎ ይነቅፅ ኣሎ ስለዚ እቲ ሓገዝ ጠጠው እናበለ ተኸይዱ እቲ ሃገር እንታይ ክትከውን ሙሉእ ብሙሉእ ብሓገዝ ትነብር ዘላ ሃገር እያ ወታደራዊ ጥራይ ይብለኩም ኣለኹ ዝበልዕዎ መግቢ ኣብ ቤት ኣብ ሕክምና ዝኾነ ቁጠባ የብላን ዩክሬን ኣብ ዝዋን እዚ ቁጠባ ናቶ ዜሮ ኮይኑ ብሙሉእ እቲ ሂወት ናይቲ ሃገር ብሓገዝ ናይ ካልኦት ሃገራት እዩ ዝኸይድ ዘሎ መን እዮም ከዝሕግዙ ዘለዉ ጅሩብ ኤሮፓ ካብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ዝገደደ ኤቭሪ ቁጠባ ናይ ኤሮፓ በቲ ዝኸፍአ መልክዑ እናተረመሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ክንሪኦ ከለና መን እዩ ግዜ ኣብ ጎኒ መን እዩ ዘሎ እንድሕሪና ግዜ ኣብ ጎኒ ራሻ እዩ ዘሎ ናው ኣብዚ ሕጂ ራሻ እቲ ኩናት የርባሓ ይብል ኣለኹም ዋጋ የኽፍላ ኣሎ ከም ሕሱም ራሻ ትሕተ ግን ብተዘማዲ ኩናት እዚ መን እዩ ዝያዳ ፀበለልትነት መን እዩ ዝያዳ ክፅመም ዝኽእል መን እዩ ዝያዳ ክቕፅል ዝኽእል መን እዩ ተፃዊርዎ ቁርብ ክኸይድ ዝኽእል ራሻ እያ ዝበለፀት ሓደ ራሻ እቲ ዝበለፀ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ነዳዲ ኣለዎ ራሻ ነዳዲ ስለ ዘለዎ መሰረታዊ ነገር ንኸተፍርዕ ዕድል ኣለካ ሕሱር ነዳዲ ሙሉእ ጉዱል ሙሉእ ዘይጉዱል ፀጋታት ኣለዎ ንሕርሻ ዝኾን መሬቶም ሰፊሕ እዩ ክጥቀመሉ ጥራይ ዘለዎ መዓት ማዕድናት እዩ ዘለዎ ቻይና ምስኦም ሃንገፍገፍ ናበለት ክሰርሕ ትደልያ ኩሉ ፅላት ካልኦት ሃገራት ሃርገፍገፍ ናበሉ ምስኦም ክሰርሑ ይደልዮም ስለዚ ራሻ ንኽትቅፅል ዘኽእል ፀጋታት ኣለዎ ኤሮፓ የብለዎምን እሱ ኤሮፓ ድሮ ናይ 2 ዓመት 3 ዓመት ናይ ራሻ ነዳዲ ጠጠው ስለ ዝበለ ቁጠባ ናቶም ከመይ ኢሉ ጭርንግሊን ይብላ ኣሎ ዩክሬን ዝገደደ ዶናልድ ትራምፕ ገንዘብ ክባ አይደለን እዩ ስለዚ ገንዘብ ተደይብካዮም ዩክሬን was going to happen ስለዚ ኩሉ ዝብልዎ ዘሎ ብግምጣል እዩ and that's exactly why እዝናትና ሚድያ እውን ኣገዳስነት ዘለዎ እቲ ዘረባ ምትርጓም ዘይኮነ ሓቀኛ ትርጉም ናቱ ክንርድኦ ክንክላልና ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ከደናግር ከም ዝፍትን ኩሉ ዝብልዎ ዘሎ ብግምጣሉ ምዃኑ ግዜ ንዓታቶም እዩ ዝሃሲ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ኤግዛክትሊ እዚ ኩናት ዝኳልኩሌት ገይርዎ እዩ መጀመርያ ክዕወትሉ ከም ዝኽእሉ ተኣኻኺቦም ብረስኒ ክመፁ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ግን ዲሞክራሲ ናቶም ቁጠባ ናቶም ክርመስ ምስ ጀመረቶም ፖለቲከኛታት ገጅፍ ቀይሕ ካርዲ ክርእዩ ምዃኖም ካብቲ ፖለቲካ ክእለዩ ምዃኖም ኩናት ናይ ዩክሬን ዝድግፍ ፖለቲከኛ ክህሉ ከም ዘይኮነ እንተደጊፉ ድማ ብስልጣኑ ትቕኒ ከም ዘይክእል ክፍለጥ ምዃኑን ምስ ግዜ ድማ እቲ ኩናት ቨሪ ኣምፖፑላር ክኸውን ምዃኑን ህዝቢ ድማ ተላዒሉ ነቶም ፖለቲከኛታት ክጉዕፎም ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ኣብ ኤሮፓ እዚ ተበፂሑ ኣሎ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ጀርመን ኣብ ፈረንሳይ ንሪኦ ኣለና ኣብተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ
بدرجة أوروبا ما تمرج أورينا لازم متأنجزيز وصله متأنو نعوز يدقفوا بوليتيكيات كماتيوم and the end result تكوني دونالد ترامب make America great تهريلو ودينا يوكرين America great كبراي كلني فلتيو لازم he will focus on his own كالوت هجرات كالوت بوليتيكيات تمساسالنا دونالد ترامب موديل نتخطل بعد فيكتور أوربان ديوم روبرت فيكو ديوم كالوت كلاتهم دما make Europe great again زغا نايكوناتنا يوكرين بزقال تفهم قد عاتينا نابقو طبعو زمدناتاتنا كنكيدالنا مسراشا ارك كنوج على نيم زولو زلو معناتو قطبانا أوروبا بمسرتو بزينا راشا ندادي كنهراي كلني تموتورناتو that's exactly what they need to solve جن نزخ جبر زخ المرحلة إلى نيجرمان مرجع أبي أقدر سنة كلوا يابزي من كعوت خل خونا أبزي نيجرمان مرجع ترايو جرم كمتي بيتنا قطبانا نيجرمان متاو هذا قدر سنة بخون كم زخونه بقمت علو وتدروا عين طريقايو نابن راشا انتهي بلو سراويت ناي سمين كوريا يمصو مالو راشا بلو يا راشا بزح عدلات كم زلوا بزي خاطري سمين كوريا بزح حزب زلوا هاجري بزح سراوي زلوا هاجري صقمنا يندادلو صقمنا يخللو صقمنا يقطبالو راشا دما اكزاكتلي سمين كوريا زدليو نغرات ببزحلو سلازي نقد خغبر خليام سراويتنا يوكرين كابي مثلا وتدري زلو كاب ملا على بجنزب جزيهم ده يكونوا زواجو زلو ناتهم كون كل حلالي نراشا كون كل حرام نينيتو سراويت جيرم ديم بوز تكسولهم زلو ميسايلات نقلت لذي فلاديمير بوتين ما exactly فلطومي weakness ناتهم دخام ناتهم صقم ناتهم هاي كم زلو أبتا تحمم بوتا دما كهرمومي بتقين بتي تكونتاتنا زي مثل نحنا دما every little detail نارانا كما قد سنتنا بهم كنا غربينا ستقوموا لتعدل كنا بلكم نفتو لايك مقبار سبورت مقبار نزي channel مدقاف نتسرحنا مدقاف دما نايوترو ناتكم سرح قوني قبانا بالكو مزيا أقد أسيت لبوا أبزوان زي بزحات بانكتات أب أمريكا أب أوروبا أب كالب كرنانا عالم يتفشون بانكرابت يخوننا اللو سلازي جنزبنا أب حدا بانك زي كونا أب ستفل علي بانكتات كان السقاقرو يمهتناكم كالاي جنزبكا أب بانك ولا بزح قبارو دامبر أو كوف بمبال تقمية بلون سلازي أب ستفل عليو أسد كلاسس أب بركتات أب كريبتو أب كالوت عينت كم بعل ورقون إنفست هنقبرو كن كلالنا diversification سلازد لينا سالساي دما تكنولوجي نا تغير خي كله نحنا مع ريوخ نسقم كن مهارن كنفلتو كن بقاس لنا بزح عدلات دما كوفوتيوم نتقم لهم نعوك حق الكورسات لنا بليز تقاملوا وتسيد كم صاركم دمايو thank you very much